mayam I say stone the stone case or kidney stone adona housing hospital admit or any surgery surgery haibadi lien nattiebako ado ase tawra matungda anakoi share tawrake stone ado kamana lawthoi kodunda to punamak share tawrake ase na koi gi room ni koi lower room se asida ayi nungdangi chanabagi su dinner gi piramme ado ngahak lairaga chani dinner tawba loraga CT scan ado x-ray tawba chattoini hosi mayam hospital je lak pasida ko kainom tawi wakhal ga se kithup kiro mama tawi wakhal ga se dong nungaite TV su yengdaba kuire TV yengna lairi hosi hayeng ayukta tawgadabani ado gasi nungdang ya sida test khara tawrani se hojikta laga sida makhutta salamme hida kapna bagi hospital ki dress se le hojik patient mane ngasi aham chani pa se thadu bani na wakhal se yam nungai de khang le chani pa da kamai ma so kamai tum dori ka pa ga ida ni ma ba dan chacha hawai thongba ma sabji ama dubai sida dahi ase laisena tomato soup ni ase sangom sena ko chaka chaba loraga tumam da thakna ba sangom ni sena chak chaba loiraga adugagi CT scan ga x-ray ga tawba la e hojik x-ray tawba lore hojik CT scan tawini adu mayam CT scan tawba gi mamang da ko urinary bladder se ising ne phajana thalanba mathau tai ba ko jung yamna hanik ba mathau tai du sing thak ko hona ba da awabi ma dei jung se ko chitte ta khangi mayam CT scan tawba loiba ngai ba da wa ba ma ni mayam punsi amani CT scan tawjari se aduna machine manung du pusanba matam da ko matab thamoi ga tak lawe isa se kitu kitu film taw ado ka shumbudi tawde ko OT numit ki nungdhin gi video ni ayuk ki video do nambang am hautare kadi kino hai bada ko moina nungdangi pung baro matunda ke sum chanu hai adona pung 10 da moina ai OT room da pusalle adoga nung lo thurak pada ko hardly half an hour khak changi adui matung de anesthesia thabnina ko observation room da thamme ai se pung ani makhai rom thamma matung da sense la am hai ba matung da adui matung da akhoi gi room da la aga moina shift to biramme adugai sida ai pothari hidak su ka sida antibiotic kai krasum yam kapi aigi ni pasu ko nungdang se tumba phangjadare ma so se pothari adu tumba ware mayam operation to bu numit da swai gi chani pala amni ade numit ke video di ka phaudare ase sena ko ai gi discharge to bu numit to gi ni video ni asida ma mani gala ini ado ma ai low bala ini mani ma ka ado ma kari tawi ai dis thangat pangam na bai haina ko ma kan exercise to ba hawal khre mayam jing ni no kari tawi no haina ma ichani pa se u ba ko na ba ga pun ma fa kare pa khal ga se nungai ma gi nok pa khi sana ba u ba sida ma thang na bi push-up ka taw kare ni kala ba bal thua ba bal wow crunches to iba wow crunches Mapadi makhada kungi discharge ki processing ro ko ado complete tawna bagi damakta ado hospital dagi some discharge orak pada khoi thulak pada pung manga tare ado makhata ba video asidi ko mathangi video dadi mayam da ai share tawjara ke kidney stone se kamaina oino kari ki process ta kamaina kari process tawraga lathokhi banu ado punamak mayam ga share tawjara ke ado mayam aigi isa se ko jang na fagat na bagi recover oina bagi damakta mayam ishor da khoram biu mayam su masa da ko na da jek be damakta jackson biu hospital da lai ba hai se ko yam na nungai da bani